ariko diki hageze igihe urambabaje n'umutima wanjye ariko ndakubaza wahindutse ryari kugira ngo ubiki igikoko nk'uko mu mutima kujya naho mbona uyu mwana ameze neza ukajya ugahinduka umutima ukaba nk'igikoko nk'ingwe urabona ujya muzamu ingana nyakiriye nabi akanyakira nk'igisuma ngira cyo bagitenga kareba naraza bakanyakira neza mugabo no munsi anyakiriye nk'umumenga ntiyigeze amenya kubera wewe ugafata umuntu ukamuzana kugira ateye imbere naho wabona atembera ugacubaba ya nzigo niyahiye twe umuryango wacu nta muntu yarafise inzigo nk'iyo gwawe uramara amaje numva sesemwe numva nshisho numva ikasema kaduga kangera hano mama nk'ibyo byose ni iki rero twabivuga nyine ntivyaheze byaraheze byohera gute kandi inzigo mbega syamurenda nk'iyo byohera yakaba bitaheze je manje ngakuye siko ko nakumviye nkavuga ati basi nkora ivyo ushaka inze nimba ari ngo ndagisabe hanyuma bihere umugaruka ukunshira unshurira rero ntababaye rero oya ntusha guhemukira mugisha uzi nyene yaramerewe ukamuzana ukati amerewe nabi mugabo hakagera igihe ukamuzunguruka iyo nda ndende wayikuye hiyo bacu umugani mu kirundi ngo nda ndende ihumiringe hasi nawe rero ubandanye uvuga rero hamaze ko yanze nce ndaba bizaguhindura iki cyo yari gusa no kujanga tukamurindira niyaza hanyuma tuyage nimba natwumva tatwumva cyo mafu cyane umwana mwiza ndaza aratwumva nta mutelefone ndazi ari mu gushika mugabo uri mubi didi warahindutse uri mubi sinzi ibintu mwahuye nabyo ni ubukunzi bw'inda ni ukuyikunda none ushaka erega abantu nibangana umuntu aza hakurenga kandi ibyo ni ibintu bisanzwe kandi mwari kubana neza mugakorana kandi nawe ukagenda wiyungura mama ibyo byaraheze ndeka rero byaraheze nimba ariko sa byarakozwe ukayira cyangwa ko nakosheje niyo mpamvu ndi ngaha anje bindi rero gumuzara usubira kuncurira ibyo bintu nkomeza nanje ku mutima ubita ndakubwira didi uko ibintu bihera kuwa bigize nuko wabigiriwe ntibihera ubu umugisha ugaza ko yumvira ukuntu yari atwizigiye yaradukunda umugisha ukuntu yari yararushe mu mutima hageze haruhuka nawe ugatangura kumwanga nkuko je nivyohera naje numva inzigo ngaha numva uramba baje reka ndamurindire Margo, yego. Namona mahoro. Imwe. Karibu. Banana kimuri siporo gatoyi. Yego. Yego turashima Imana. Mbona cyane nagiye muri siporo ko keshi bimaje ndabona kwinonora imitsi. Kugira ngo urumva kwirukana indwara kongera abasirikare mu mubiri nuko abaganga batubwira. Mwe mukiri bato murabishobora twane tukishobora. Yego. Mama. Nje ngaha nyene kugira ngo tuganire. Ku bintu numvise nyene nabonye bitamezereye umutima wanjye ukuntu nyene wewe wamye umuntu w'umubanyi mwiza umuntu umeze neza kandi urazi byaciye kure birashika nyene biragenda ukungira murabyibuka ariko nkaca numva didiye wanje ari ibintu bitameze neza kuri wewe nawe nanjye rero kugira ngo nyene turabe nyene twobigenza nsaba imbabazi hajya ntuze umwana wabita impetso ngo abisha impetso akayimuhekamo niko umugani w'ikirundi uvuga rero nashaka no kuri turabe ko byomera no kuri imbabazi muziduhe muzimuhe didiye uko byagenze kose si byiza ariko no kwihangana mukamugirira imbabazi kabisa n'ibintu bitoroshe kandi nanjye bitanezereye umutima wanjye nisho cyari cyanzinduye ukuri kuri naguciriyemo ijambo gusa icyo mumenya ni uko
ibyo byenye ubwanje cyabaye igitangaza kidasanzwe. Arabizi ko ukuntu twabana, arabizi twari nk'abavandimwe, urumva ntacyo namubura na Didier, urumva rero nta ngorane nari ndamufitiye, nta kibi na kimwe cyane ndamufitiye Didier. Imana mu ijuru n'icyabona n'igihe ibyo nabimenya byaratevye kugira ngo ndabyizere, byaratevye kugira ngo mbone ko ari ibyo, urumva kuko nabo mbona nko kumengo ntibikunda, sibyo bakora mubeshera, sibyo nabyemeye ku munota wanyu, ku kanyuma, ku munota wa nyuma, urumva nabyo bati babonere buye abantu barahinduka, urumva rero mwumve neza yuko jewe ntari muri babandi bibagira vuba, Yesu nibagira neza cyane cyane neza, njya gusaba Imana izamfashe mu buzima bw'iwanje, simbe mu bari babandi bibagira neza, ahubwo mbe muri babandi bibagira inabi bakorewe. Iki naho gusaba Imana cyane mu bisabisho byanje bya mbere, je ngunda gusaba Imana, urumva kuko umuntu wisinzigo, urumva bituma nawe wenyine ugwara, bituma nawe uzatera imbere kubera inzigo ubiki umuntu. Niyo mpamvu rero je novuga nti ukuri umva amahoro gusa. Ikimbabaje gusa nuko uwahoze amwizera kunsumbya ariwe boss lady, ariwe madame wanje, namwerekeje ejo, urumva ejo mu ijoro namwerekeza asubira agenda hanze, uvuga azogira nk'amezi ane nyazogaruka, urumva ariko icyo nacyo nyine ni kiraba obstacle gusa. Nashobora kugerageza kumwumvisha ko taraza kubona mu ijoro, za kumwumvisha numve ndamutahuze yuko burya imbabazi ariyo nsinzi y'umwana w'umuntu. Yego cyane. Imbabazi, kwamana imbabazi mu buzima nicyo kintu kizima, nicyo kintu cy'ingenzi mu buzima bw'umuntu. Rero umva amahoro, na jewe mwumve yuko kuva kijya gihe jewe kurema nta mahoro nari mfise gushika no muntu utaraguma nimbi byaguma bigaruka mu mutwe gushaka madame mbaza none wewe ibyo bintu kuko itubyibagira dutangure page yindi shasha kandi kubyibagira ni byoroshe kuko umuntu yari muvandimwe. Je ndibusi neza mama we yankoreye yari neza idasanzwe, urumva kandi mama navuze ati je ntangorane muraza tuvugane niya neza yiwawe je wankoreye cyane cyane ijya neza wankoreye, urumva ndi nshonje ukama kajumbu, nshonje ukanyibuka kisi ibibazo n'umudamu waje akana mugabo we ntiwantaye ukagumufasha n'umubanyi mwiza. Jya ndavuga ngo umubanyi ni umuryango warabinyeretse by'ukuri. Je rero nta mpamvu ufise yo kugira gute yo guma mfise inzigo, umva ibyo ni byatuma umutima wanje utaguma hamwe. Nibuka neza wankorera, nibuka Didier neza yankoreye yo kunzana mu gisagara, akanyere kujya mudamu, akanyigisha akazi. Iyo neza rero muri jewe niyo gumigwana nakijya kibidi yakoze mu mutima wanje, ucyumva yuko atamahoro nari mfise. Yari na marida nanje rero ikintu kintangaza kare baba bacu umugani ngo barundi ngo bakunda ubukize, ako Jesse n'umwene Didier nawe yo kwanka ubukize. Iyo n'umugwanizi ni satani yashiyaje muri babantu bungu, yashiyaje babantu bungu. Ni kibazo kidasanzwe nuko yumva amahoro, mwumva amahoro. Mukuru urakoze Imana imbabazi ndazibahaye, ndazimuhaye nta ngorane. Yumva amahoro kandi n'akazi mbere niyashaka azogaruka umwanya ni wigwiwe kuri poste yiwe kujya nyine kure nabaze kukivugana n'amadandambira ati umunsi jewe Didier azoza agasaba imbabazi, urumva jewe uzomenye yuko azosubira ku kazi kujya nyine ko ndazi ko umwana w'umuntu ibintu ari ibihe bishika umuntu agahinduka satani cyane, agahinduka umukozi wa satani atabizi. Hari n'ibindi bintu bishika umuntu ukaba umukozi w'Imana, ukaba umwere. Ibyo byama nka kujya ibihe bidasa, ibihe bibindi nuko n'umwana w'umuntu agenda ahindagurika. Wishaje no kwenda gushimiye cyane rwose kubera ko sinenda byiceze, ariko nanje byo kuri byanshikiye nanje sindabitahura, sinzi ukuntu byanjemwo. Hanyuma akantu k'inzigo kifuhe kuvuga umunsi numvise yuko mabuja gukunda, basi nahise mbona yuko umengo ugiye kuba ikindi gitangaza imbere yanje. Amaso yanjye anyereka yuko umenga nije nakuzanye ukwiye kundenga ntugire kandi biratye
nanje haragize igihe nk'imbere ndiko nkora kugira ngo nce no gukiki ndiko nkuri narinze kugukiki simbona ineza nzobyumva ngo umutima wawe uforosa kubikora niyo mpamvu burya umutima uhemuka urihuta cyane ariko rero nuko je ndashimye kuba kumbabazi mu mpaye ndashimye cyane ndanabizeza yuko bino ntibizongera burya icyaduhuje ubucuti bwahabaye nabwo buje gukora amafuti baneze ko ikintu uca mbere ndanagushimye ko cyane ntari bwanakubone ko nuko abantu benshi ikosa rimwe rifuta ibyiza igihumbi ariko wowe basi ibyiza igihumbi bifuza ikosa rimwe kandi rikomeye cyane kiri ikintu nogenda mvuze yuko ndanakikwigiye ko nanje kitofasha no ku hanyuma no kuri nimwayaga muze munamusabira nawe nyine imbabazi kuko naramukoshereje cyane namubabarije umutima naramubesheye narimeze nk'umurozi kuri we wumva amahoro kabisa wumva amahoro vraiment wumva amahoro ndazagerageza kukimwumvisha kandi ndizera yuko kizoca kuko nawe yenyira guma mbaza ati digiye gute nta gakuru kiwe nta telefone yiwe nabwo ati wapi ati tumuhe umwanya kumbure ni atahuri kosa ryiwe azokwigarukako burya iki nicyo kinaniye abantu benshi cyane ugasanga umuntu yarakoreye neza inshuro 99 usanga ko zinabi ukifata ibyo byiza byose ukibiturira byose ati uyu muntu ni shetani n'umugome ntabaho icyo ni ikintu kinanira benshi kuri iyi si cyane mu bihe bya none biragoye gose rero ni byiza rero yuko tuza turashyira imbabazi imbere kugira ngo n'Imana twebwe itubabarire kandi mu mbabarire kubera ko bakiriye hanze byiza rero ko basaba ko twujya indani kugira ngo turunke tuzanira ibinyobwa turabi ko twoserebura gato irabona ko kino umunsi n'umunsi udasanzwe ndabenshi n'umunsi udasanzwe ni ikintu cyiza cyane kari umuntu bakundane abantu bakundane kino kibazo abantu benshi barakunda kucibazaho ariko nasanze ari ikibazo kananira abahinga ikibazo kidafise inyishu kuko uravye neza uruhande rumwe ngo umukene na nyina aramwanka kandi ngo amaboko atangana aramukanya urundi ruhande nago ngo abantu bakunda ukize ariko muri urwo ruhande nyene ukaza wumva ngo bankuhunguka abantu rero nasanze ari ba ntamfatiro nasanze abantu ari ba mahindagu ntibamenyerwa igihambaye mu buzima bw'umuntu nuko yokora neza akirenganira uko ashoboye kose ugakora ibishimisha Imana ibishimisha ababyeyi ibishimisha n'igihugu cyawe ibindi navyo ukabirekera Imana kuko Imana ni mushobora byose ibyo tuzokora byose tuzokwama tuzirikana Imana imbere kuko nasanze hari intambara nyinshi cyane tugwana nazo tutazi intambara tutabona udufasha muri izo ntambara ni Imana mushobora byose abantu sibomana abantu sibomana abantu sibomana abantu sibomana hari abantu bamye basuzugurika kubera ubukene butagira izina bavuze ijambo nta n'umwe yabumvira baharigwa ivomo eka barakengerwa bavuze ijambo nta n'umwe yabumvira baharigwa ivomo eka barakengerwa ariko Imana nyene ibitangaza ibaha abantu barorera irabahindurira ubuzima
baha n'icyubahiro. Abantu sibo mana, abantu sibo mana, abantu sibo mana.